kaka chungod bura Mateso Central kata kamano ibiger e gwenge ma Amukura. Sharon Ongao, Ramogi TV. Nyakor mgajuanka podwane county manoma Busia eni riwruok mar Red Cross komakore gi duol mar ute fwambo mapachoka MCK. Ochako timo tiegruok ne jofwambo e wi okenge mag rakore gi koth mar El Nino ma bende igeno chwe mare kochakore dwe manyien. Jakom mar Red Cross e county ma Busia Rafael Emusala lero ni dwaro nitiere mar tiego oganda bedo akicha gi masira ma apuya. Apisa mar MCK aluora ma imbo mar piny Kenya Evan Steady ojojo fwambo mar bedo e ongala manyime mar reso oganda. Jofwambo manoyuoro e chendo no olero ni giyudo tiegruok moromo mar konyogi e rakruok kod El Nino. Od bura mabudalangi gi Teso manoma Milambo gina achiel kuom gwenge makale midhiero e kinde koth e county ma Busia. Tumejumuika na wenzetu who are our partners ambao wametusupport katika hii kazi ya kutrain wanahabari, na sio tu wanahabari peke yao ndio tumekuwa tukitrain watu mpaka kule mashinani, stakeholders in preparation for disasters. Na leo tumejumuika hapa Busia ili kuwahamasisha waandishi wa habari kuhusiana na masuala ya usalama wao. Tunaangalia mambo ya first aid kwa sababu tunajua wanahabari mara nyingi wanakumbana na mambo ya emergencies, wanaenda kukaba hizo stories kule nje. Kwa hivyo kando na kupiga picha, kando na kupata story nini imefanyika, pia tunataka kuwahamasisha ni vipi wanaweza saidia wenzao ambao wanaweza kuwa wameathirika. Kwa hiyo sasa hizi tunazungumzia mambo ya El Nino. Kwa hivyo tunataka kuwahamasisha wanahabari ili wawe tayari kwa hayo majukumu. Unaweza itwa kwamba kuna ajali imefanyika mahali, unaenda pale pengine kuona kwamba unachukua habari, lakini kwamba kumbe ni vyema hata wewe uhusike kwa